kubera iki mutavuga mu twaze duheze za mbere tuje ku bya kabiri nyene cyubahiro biza kujya amahera gusa nyene cyubahiro sinzi mwumva ntusubire kuvuga ubinizo turabibatse ubu hanitaye sinzasubire no kuyumva muri iyi projet sinzasubire no kuyumva ncangira audit abatekinisiye baje banze baharura amahera yose yakoze muri iyi projet no ntivyumvikana ya stade baza kwibaza hari miliyari 20 zahetse kuri ya stade Intwari raba uvuze ngo ama miliyari nga ni cakangahe cyo kuri ya stade ni cakangahe ido minimum nari gusanga ahasigaye hari fonctionnaire uvuga uti turiko turagira extension ubwo bucucu n'ubuhehe mufise ku buryo iziki ngo nataka gusasa ubucucu nkuko kunanirwa no kuvuga uti phase 1 phase 2 phase 3 do minimum ahasigaye gusanga hakora do minimum izindi satra kutwazo tugere turabe mu twitoki ayo yo batwe kijasana tutari turaba mu kirimba ayo batwe kijasana hari madohezo uze kumbwira ngaho. Zimwe muri video zakomeje gukwirakwira hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga aho bakomeje kuvuga neza ko President w'igihugu cy'u Burundi yirukanye umukozi wari kubakisha inyubako ikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ibi byakomeje kugarukaho n'abarundi cyane bavuga ko President w'igihugu cy'aba rumwe mu baperezida bakomeye kandi bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bake igihugu cy'u Burundi neza. Baza no kugaruka ku magambo akomeye cyane agira ati President w'igihugu cyacu umwe mu baperezida bakora ibishoboka byose kugira ngo igihugu cyacu kirusheho kuba cyiza. Ibi byaje gutuma President w'igihugu cy'u Burundi abarundi bamushimira bagira bati ni President wita ku bintu byose ndetse akita no ku nyubako zitandukanye zo mu gihugu cy'u Burundi. Amwe mu magambo akomeje kuvugwa n'abantu benshi batandukanye. Iyi video rero igaragaza President w'igihugu cy'u Burundi ari kubwira umukozi nuko iki utigeze wita kuri ibi bintu ese nuko utarubishoboye cyangwa ari indi mpamvu ikomeye yatumye utabyitaho. Mu magambo akomeye cyane President w'u Burundi yamubwiraga ati sinzi ikintu mwa muri gukora hangaha ahubwo ibintu mwa muri gukora bishobora kuba bitandukanye n'ibyo mwahamagariwe gukora. Reka tugaruke kuri iyi video tunumva ikiganiro cyose uko cyagenze ubundi niye mpamvu President w'igihugu cy'u Burundi yahise yirukana uyu mukozi wari uri gukora hangaha. Ese nibyo koko uyu mukozi yakoze amakosa atandukanye yatumye President w'igihugu cy'u Burundi ahita amwirukana? Reka ibyo tuze kubigaruka mu kiganiro cya mukanya tunare byinshi kubigendanye n'ibyavuzwe na President w'igihugu cy'u Burundi bwabwiraga uyu muhungu ati mugomba kujya mwita ku bintu mukora ndetse n'amafaranga y'igihugu yose akajya amafaranga ari gukora ibikorwa bitandukanye byiza kandi bya buri munsi. Reka iyi video tuze gukurikira ikiganiro cyose aho tukiri kuri Aki Empire TV muri buze kubana natwe ndetse mwiko kandi subscribe like comment and share kuya tatwana no mu biganiro bitandukanye bya buri munsi. Ngaho ngukorera reka dukurikire ikiganiro cyose twumve ubundi byagenze gute. Amaze kubaha yo kubakiza impamvu n'amahanga bose hamwe ibyo amaze kubaha yose hamwe yo mugambo w'intambwe nazamu muri sangi ariko ngaha yari ministere ya agriculture ntabwo turayashyize natwe yose hamwe yo ngaha yose ariga turabifise ngaho vuze nanga nika yose hamwe ni 4 miliyari Oya zose hani 2 miliyari 390 miliyoni kuva kuri amwe ya mbere. Yego ubwa kabiri amwe batangiranga twatanze 1 miliyari 190 miliyoni. Yego ubwa mbere yari 2 miliyari 200 miliyoni. Mbaya ni kukigiki kimwe gusa. Iki kigo kuri finance maze ya mbere kimaze gutwara 2 miliyari 390 miliyoni. Urazi kwa yiwo ya majene no kubaka ibigo bibiri ubunye ni uwo mpaye mahera murazi ko no kubaka ibigo bibiri ahubwo bitatu tugenda tabereke ikigo cyubatse mu Kirimba tuce turi amahera byatwa kuva mvanga mumaze kongera murakoze ko nabonye uko munyerereza ngaha ko ndahaje nyereke ibibazo kukura murakoze n'icubana kuva twebwe tumaze murenganye gucenga hanye dusubiriramwo witwararika uko nyereka uvuga uti twakoze kuva mudu gendeye n'icubahiro twakoze ibikorwa bijanye n'iyi ro ya kabiri niko navuga kubera iki mutavuga mu twaze duheze za mbere tuje ku za kabiri n'icubahiro biza kujya amahera gusa n'icubahiro sinzi mwumva ntusubire kuvuga ubinizo turabibatse ubu hanitaye sinzasubire no kuyumva muri iyi projet sinzasubire no kuyumva ncangira audit abatekinisiye baje banze baharura amahera yose yakoze muri iyi projet no ntivyumvikana ya stade baza kwibaza hari miliyari 20 zahetse kuri ya stade Intwari
raba uvuze ngo amamiliyoni ngaha ni cakangahe cyo kuri stade ni cakangahe ibyo minimum nari gusanga ahasigaye hari fonctionnaire uvuga uti turiko turagira extension ubwo bujuju n'ubuhehe mufise ku buryo ivyigiro umuntu atakaza gusasa ubujuju nk'ubwo kunanirwa no kuvuga uti phase 1 phase 2 phase 3 lo minimum ahasigaye gusanga hakora lo minimum izindi sakara twazoba tugere turabe mu cibitoki ayo yubatswe kijya sana tucara turaba mu kirimba ayo yubatswe kijya sana hanyuma dohezo uze kumbwira ngaho kurya gusa nta kindi mwe mushoboye tumvikane ubu we wavuyemo disqualifié hanyuma nzorugika bagira audit technique et financier hanyuma ibikurikira tuzobere kuva 2000 uvuze n'umwaka ubu tanguye muri November 2020 very true imyaka 3 stade nayo tanguye ryari stade intwari yatanguye ryari oya ibuka umwaka stade intwari yatanguye ryari kubaka ayandi mapare nubatse ni ryari pare y'Ibujumbura nayo tanguye ryari genda urangene imeze kwicara gusa murya muhembwa ibi ntishobora kubisabira minisitiri twirondera abatekinisiye bacu tuvyikorera barabe ko ubunyene jewe mu mezi atarapiranye atari menshi ngaho gusa Opération Station de la Pacifique, officier de la BSPI et en même temps ingénieur responsable du chantier communautaire de Mutobo. C'est pour vous faire la visite guidée du chantier communautaire de Mutobo. À vos ordres, excellence, monsieur le président de la République. miliyari hari ahantu y'ubusato turabona ko ariko mugahagira abona ko igikorwa cyacako amahera aracasohoka rero urumva gusubiramo ahandi ho amaministeri azokora ko icyizere ministeri ya infrastructure ikisigara yireba hagati akiri ahubwo nice twiga turabe kugira ngo abakungu no mu ruyigi reka ntibarahetse Ruyigi yarahetse Kigali mu Ruyigi yarahetse hasigaye y'Ibururi niyo mu Mparambo zitatu iyo yindi mubatse mu bwene Kayanza yarahetse iri anavance kurushinga hari zose mwatanguye rimwe Yego twatangiye. umva zibiri zubatswe mu mwaka umwe mugati ziriya zo kuva ryari mu yigeragaho batanguye muri 2020 kuyituro bari kubaka block imwe yindi yari yarahetse Mparambo n'ibindi cyane ubude kukarusa bya twaba kare nta mahera amaze gusohoka usagara unyuro nabo nyine baba nyine amahera ni ntaco kinebye baba amahera ngana mugabo wabo babanza kuyaryamwo niko bubana tuzogira audit byose dushaka nakoreye ubundi sasa yuko nyine bamara twara kuba usigaye tukabihaba yego raba kandi nko mwaca muraba bigeresta rero muce muri baha kore ari karusi we karusi ijya nifuza yuko yoba ijya mu kintu sibyo kugira ngo ijya ibe province de grata pour la région izo tape zatangiye kugeza mu perezida kandi amafaranga abonetse asigaye tuyavuga rero no kugira n'ingoga iyi project kirazira yuko ipfa tuza kuyikora ingaruka nina bakwibagire basabe delegation spéciale kugira amahera ntaje muri oboha wowe uzosiperiviza abavyikorere ntayandi mayeri mukoza turaraba abakozi aribo bakora ifuko odebi dorane dutangura ikiringo dutangura yamarese igitega ntimayiko murakora neza
kandi natwe turakora hariya nyine tugiye kuraba byatwereka dushobora kugira ingazi